Karibuni tena nyinyi wote katika kipindi chetu cha kuwa na furaha na amani duniani. Katika kipindi chetu cha kuwa na furaha na amani duniani, kabla ya yote tunatoa salamu zetu za rambirambi kwa watu wote ambao wanaozungumza Kiswahili na kukisambaza pia, na isitoshe wanaendelea kujifunza Kiswahili kwa ajili ya mawasiliano ya ulimwenguni pote katika nyanja tofauti za biashara, mawasiliano na pamoja na mambo mengine mbalimbali ambayo yanaweza kuwahusisha binadamu kuweza kuwa na mawasiliano mazuri na huku wakifanya mambo mengi ambayo yanaweza kuwasaidia katika maisha yao ya sasa na wakati ujao pia. Katika kizazi hiki na kizazi ambacho tunategemea kwamba kitakuwa ni kizazi cha furaha na amani. Sasa bwana, leo tutazungumzia neno la kwamba ikiwa wewe na labda watu wengine wengi duniani huwa mara nyingi wanafumbia macho kutokuelewa, watu kutaka kufahamu neno vita ambalo linaendelea kutumiwa kila wakati. Vita katika Kiswahili, Kiingereza wanatumia neno huu, na katika lugha mbalimbali neno hili huwa linapatikana neno vita. Neno vita ni kuvute, ni neno ambalo leo ujue kwamba duniani binadamu wote ukizaliwa unakuwa vitani. Vitani ya kuweza kujikwamua kimaishani ili uishi katika dunia hii, kutafuta chakula, kutafuta nguo, kutafuta mahitaji yote ambayo unayohitaji. Isipokuwa binadamu tu kwamba alisahau kwamba vitu vyote kabla ya binadamu kuumbwa aliwekewa na Mungu, akatayarisha vyote vipo kiasi kwamba hapange kuwa na sababu za kuanzisha vita kwa ajili ya kuvipata. Lakini kabla ya Adamu na Hawa kuweza kuasi, laana zikakuwepo, yaani kila mtu yote anayezaliwa lazima azaliwe na hiyo laana ya Adamu na Hawa. Moja kwa moja vita ilianzishwa katika maisha ya binadamu, kiasi kwamba ufahamu kwamba uko vitani kwa njia moja au njia nyingine. Vita tunayozungumzia hapa sio vita ya silaha. Tunazungumzia vita kama neno vita inaweza ikatumiwa katika nyanja tofauti. Vita katika burudani zote, au kwa mfano michezo wa mguu, michezo ya miguu, michezo ya vikapu, michezo ya ngumi, mara nyingi wao watu wanaumia na wanafanya jitihada zote ili wao washindi. Na ukitizama michezo yote inayochezeshwa duniani ya burudani au michezo ya kawaida, huwa mara nyingi wanatumia sehemu tofauti za ukabiliano ambao unaotumika katika vita ya silaha, wanauleta katika michezo. Na pia utafuta mlo wa kila siku, mara nyingi sehemu za kazi, na labda wewe ni mwajiri, una watumishi wako, mara nyingi huwa ni kama mko vitani, huku mkilaumiana, hata wengine kwenda mahakamani pamoja na waajiri wao, wengine kudhulumiwa hela, wengine hata mapigano, kupigana ngumi kwa ngumi huwa zinakuwepo. Na unapotoka asubuhi kwenda kutafuta kazi au kutafuta mlo, mara nyingi inakuwa ni kama vita. Ile kwanza kuamka asubuhi bado una usingizi, lakini ni masharti lazima uamshwe. Tafuta kazi, tafuta chakula,
ukipika, vitu vyote unaona ni kama vita tu. So ujue tu kwamba uko vitani, lakini vita hii unaiongoza vipi? Na unataka vita hii iwe vipi kwako wewe? Mara nyingi vita nzuri ya kupatia furaha na amani ni vita ambayo wewe kwanza utambue kwanza kwamba uko vitani. Ukishalitambua hili, itakuongoza moja kwa moja kwa vita ya aina gani unayoitaka wewe, ili isiweze kukupotezea furaha na amani. Mara nyingi vita zinazoongozwa mpaka kufikia kwenye vita ya silaha inatokana na kwamba wanadamu ili waweze kuishi kujikwamua maishani, huku wakitegemea kwamba ndiyo furaha na amani, mara mingi wametengeneza vitu kama rushwa, wizi, mauaji, uporaji, ubakaji. Hii ni mbinu ambazo mara nyingi vitani ambazo zinazoongozwa duniani, zile kalikali, wanatumia hivyo viashiria, hivyo vitu, ili waweze kupata namna ya ushindi wa kupata maisha rahisi, huku wakitegemea ni maisha yaliyo bora yenye kuwapatia furaha na amani. Huwa wanatumia hivyo vitu ambavyo nazungumza: rushwa, ubakaji, uuaji, uporaji, pamoja na mengine na mengine. So wanatengeneza hizo nyanja zote kwa ajili ya kuweza kujirundikizia labda mali na kupata maisha rahisi, huku wakitegemea kwamba itawapa furaha na amani. Lakini wanakuja kutuonyesha kwamba kuna vita nyingine ambayo inaweza kuwa ndiyo yenye kuleta furaha na amani iliyo nzuri, inayozungumzwa katika Biblia, ya kwamba uingie katika vita ya kiroho, vita ya kumpigania Mungu. Kwa sababu vita zinazopiganwa leo ni vita aina tofauti: vita ya tumbo, vita ya kumpigania rais wako, mfalme wako, kumpigania mume wako, mke wako. Lakini tunasahau kwamba vita iliyo bora zaidi ni ile ya kumpigania Mungu wako aliyekuumba na aliyeumba mbingu na dunia, Yehova. So hiyo vita ukiingia ndani ni vita ya kiroho, itaweza kukuelekeza mahali pazuri ambapo itakuletea furaha na amani, na huku ukiwa mshindi, na pia bila mgogoro wowote, sana sana ndani ya roho yako, imani yako, pamoja na dhamiri yako kukuwa safi kila wakati. So tuendelee kuona ni vipi tunaweza tukafanya na tujielekeze wapi katika vita hiyo, badala ya kujielekeza katika vita za silaha na vita zingine ambazo zinaletea matatizo, hata vifo, na kuweza kuwasababishia watu wengine vurugu na kukosa furaha na amani. So tuendelee kuona ni ipi inaweza kutusaidia ili tuwe katika ile sehemu ya vita ya kiroho ambayo ndiyo vita pekee. Ukiwa mshindi utakuwa na furaha na amani. Baada ya hapo utakuja kutambua kwamba unayo furaha kubwa, happiness. Wewe ni mtu mwenye furaha. Kivipi? Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 6 unasema, mwenye furaha
na mtakatifu ni yeyote aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kifo cha pili hakina mamlaka juu ya hao, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala wakiwa wafalme pamoja naye ile miaka 1000. So, kabla ya kupambana na nguvu zote za ulimwengu huu, hawa watatawala pamoja na Yesu Kristo miaka 1000 kabla ya Armageddon na kuingia katika paradiso ya mambo tuliyoahidiwa. So, itakuwa ni ushindi, yani vita umepigana, umeshinda. So, na pia wanatuonyesha, ukienda katika kitabu cha Mathayo pia, mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 5 nasema, wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana, ujua kwamba dunia hii iliumbwa kwa ajili yetu. Serikali ya mbinguni ya Yehova ikija kutawala, utakuwa na furaha kwa sababu umepigana vita ya kila siku ya kumshinda shetani, na huku ukiendelea kutenda mema. Sio rahisi kabisa kutenda mema. So, kumbuka kwamba ili ukuwe na furaha na amani, kila siku ufahamu kwamba uko vitani. Kwa sababu kupata chakula leo kila siku bila kufanya mambo yasiyo mazuri ili upate hela, yani bila kuingia katika kazi za kupokea rushwa, kazi za uporaji, kazi za vita, kazi za umalaya, kazi za wizi. So, leo katika nyanja zote za makazi duniani leo, hayo mambo yanatendeka, na wakuu wako kazini lazima wanakugombeza uwaibie hela. Lakini wewe utapigania ukweli wako kwamba huwezi kutenda hayo mambo. Na isitoshe, ikiwa wewe unajitegemea katika kazi zako unazozitenda na kuzifanya, huwa haya mambo hauyaweki ndani. Ujua kwamba itakuwa ni vita kubwa. Lakini unavyoendelea kupigana nayo kila siku ili uwe na furaha na amani, utakuwa nayo moyoni, kwa sababu siku moja wengine watateketezwa, ila wewe utapata uzima wa milele. So, kipindi chetu kinashia hapo. Tunafurahi kwamba tunafahamu neno vita linatumika kila siku, na ukumbuke kwamba uko vitani. Ni wewe kujua vita hii ni vita gani na upigane vipi. Ni vita ya kutokutenda maovu, ya kuendelea kupigania mlo wako wa kila siku, na bila kutenda maovu yote duniani: ubakaji, uuaji, uwizi na mambo mengine ya kutoa rushwa. Lakini unagangana katika ukweli, ujue kwamba Mungu wako anakuona, Yehova aliyeumba mbingu na dunia, na bila shaka utapewa uzima wa milele. Na isitoshe, katika moyo wako utakuwa haujisuti chochote, utakuwa haujilaumu popote,
na isitoshe utaendelea kuwa na furaha na amani, kwa sababu watu wanaotenda maovu, mtu asikudanganye, hata usingizi wengi wao hawasinzii leo, na magonjwa yale makali makali huwa yanawasibu kila wakati. Magonjwa za vichwa, magonjwa mengine makali makali, kansa na vingine, huwa mara nyingi vinatokana na watu watenda maovu. So, shukran, tuonane tena baadaye, lakini ukumbuke tu kwamba na uendelee kufahamu kwamba uko vitani, na uendelee kumwomba Mungu akupatie silaha za vita ya kiroho ili uweze kupambana na kuendeleza mkasa wa vita ili uweze kuwa na furaha na amani katika njia za kiroho. Asante sana, shukran, tuonane tena baadaye.